zamenyekanye cyane ku isi. Ubwayo ntisaza, ni amateka adasibangana, na cyane ko ari inkuru yandikishijwe amaraso. Ni inkuru ishingiye kuri kimwe mu bikorwa bya gisirikare cyangwa Operasiyo yiswe Operation Eldorado Canyon. Uhereye muri uno mwaka turimo uyu munsi wa none muri 2025 ugasubira inyuma, ni operasiyo ya mbere yabayeho hakozwe urugendo rurerure kurenza izindi zabaye mu mateka y'isi yose, bitewe n'uko indege za Amerika zabaye nk'izica mu kirere cya kure, kuko hari ibihugu byinshi byanze gutanga ikirere cyabyo ngo gikoreshwe haterwa Gaddafi. Ikorwa umugambi wari umwe, wari ukwica Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya. Ni igitero cyakozwe n'abakomando badasanzwe ba Amerika ku itegeko rya perezida wa Amerika icyo gihe wari uyoboye bitaga Ronald Reagan. Byagenze bite ngo Amerika ifate umwanzuro wo kwica Muammar Gaddafi? Iyi operasiyo y'akasamutwe yagenze ite? Ese Gaddafi yabigenje ate ngo aburize mu kwicwa kwe? Ibyo byose tugiye kubireba. Nitwa GITI w'Imana. Kora subscribe tujye dukomezanya kubana kuri no channel. Ndacyari ubwenge buzi ubwenge. Reka Imana ibandebere cyoroshye. Iyi nkomoko ya Operasiyo Eldorado Canyon ikomoka kuri iyi nkuru iteye ubwoba. Mu burengerazuba bw'umujyi wa Berlin muri Germany mu Budage bw'uburengerazuba n'ubundi hari akabyiniro gakunzwe cyane muri za 80, aho wasanga hakunda gusohokera abantu batandukanye b'ingeri zose, by'umwihariko higanjemo abanyamerika b'abasirikare n'abasivile bari mu kazi mu burengerazuba bwa Berlin. Iyo bavugaga ijambo la belle discothèque, buri wese ukunda kubyina n'uby'utubyiniro yumvaga ikibara kidasanzwe cyabagamo show yabaga yahiye amasaha menshi n'akabyiniro katagera uko gasa. Kugeza icyo gihe byose byari byiza, gusa ariko umunsi wa gatandatu tariki 5 ukwezi kwa 4 umwaka w'1986 neza ku isaha y'isa 7:45 z'ijoro nibwo muri kano kabyiniro muri buwate yaho humvikanye iturika ridasanzwe. Amakuru avuga ko igisasu cyari cyabanje gutegwa munsi y'ameza y'umuvanzi w'umuziki benshi tuzi nk'aba DJ. Iyi bombe yaturikijwe igambiriye kurimbura buri kinyabuzima cyose cyari kiri muri kano kabyiniro cyaje guceza. Igiturika uwo munsi ibikuta byose byarashwanyaguritse, ibirahure biba ubushwange. Ikindi umumara bwacyo bwukwira ahantu hose mu mbaga nyamwinshi yari yasohokeye muri iyo buwate. Iryo turika ryateje iyangirika rikomeye mo imbere mu kabyiniro, umuriro uraka, imiborogo iba myinshi, urujijo n'ubwoba bikwira hose. Habaye ubutabazi bwihutirwa maze abarimo bajyanwa mu bitaro byari hafi aho ngaho. Ako kanya abantu batatu bahise bicwa, harimo abasirikare babiri b'abanyamerika aribo Sergeant Kenneth Ford na Sergeant James Goines, ndetse n'umugore bari kumwe uwo mwanya nawe wese apfa w'umunyaturukiya akazi bitaga Nerimin Hanay yahise apfa. Uretse abapfe ako kanya, abandi bantu barenga 230 barakomeretse. Wasanga bahiye ku mubiri, bamwe amagufa yavunitse, abandi bafite ibikomere biteye ubwoba. Abenshi muri bo babikoreje mu bumuga bwa burundu, abandi bakurizamo ihungabana. Iperereza rya mbere ryakozwe ryagaragaje ko cyari igitero cyari cyagabwe ndetse cyagizwemo uruhare na leta y'igihugu. Ako kanya isogazwa bya bombe ndetse n'ibipimo byafashwe bya gihanga ngo byagaragaje ko ababiri inyuma ari abakora mu nzego z'ubutasi bwa Libya. Ndetse uwo munsi inzego z'ubutasi za leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubudage zavuganye na ambasade ya Libya yari mu Budage bw'uburasirazuba mbere na nyuma y'igitero. Iki gihe mu by'ubuke neza ko cyari igihe cy'intambara y'ubutita y'Ubudage bwaracitsemo kabiri. Uburengerazuba buyoborwa n'abanyamerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, naho uburasirazuba bw'Ubudage bwo bukagenzurwa n'abasoviyete hamwe nabo bari bafatanyije muri icyo gihe cy'intambara y'ubutita. Birumvikana ko ambasade ya Libya yari iherereye mu gice kigenzurwa n'abasoviyete. Mu mwaka w'1990 ubutegetsi bw'Ubudage bwafunze abantu bane bakekwa ko bafitanye isano n'iki gitero. Abo barimo umudiplomate umwe w'umunyalibiya, abanyapalestina babiri ndetse n'umugore w'Umudage. Maze mu mwaka wa 2001 abo bose uko ari bane urukiko mu Budage rwabahamije ibyaha byo kuba baraturikije kiriya gisasu, ndetse urukiko rwemeza ko umutegetsi wari be igihe kirekire Muammar Gaddafi ari we ubwe watanze itegeko ryo gukora ikiriya gitero. Ibyo ari byo byose muribaza impamvu Libya ya Gaddafi baba barakoze kino gitero. Ibyo ari byo byose kano kanya wakwibaza ngo nihe mpamvu yatumye Libya na Gaddafi batera kino gitero mu Budage. Gusa zimwe mu mpamvu zivugwa ni zishingiye kuri politike, ingengabitekerezo ndetse n'izindi mpamvu zinyuranye, arizo zikurikira. Reka izo mpamvu tuzinjiremo kano kanya sasa. Impamvu ya mbere nuko Libya ngo yashakaga kwihimura kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Muammar Gaddafi n'abantu be bari babizi neza ko kariya kabyiniro ariho abasirikare ba Amerika bakunze gusohokera no gutaramira nyuma y'akazi. Ni hamwe mu ho Libya rero yari kubonera abasirikare b'abanyamerika byoroshye mu Burayi. Gaddafi yaramaze iminsi anenga ubushotoranyi bwa leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko zakoreraga mu nyanja ya Mediterane, ahari ubushyamirane bukomeye hagati ya leta zombi. Mbere y'ititswe ry'akabyiniro, mbere ko iyi buwate ituritswa, igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi cyari cyakoreye imyitozo mu kigobe cya Sidra, kandi kari agace Libya ivuga ko ari akayo, bityo Amerika itagombye kuba ikavogera. Icyo gihe ingabo za Libya
zanarashe misile ku ndege y'abanyamerika, ndetse ako kanya na Amerika irohamisha amato ya Libya, ikindi yangiza ububiko bwa zimwe muri misile za Libya. Cyo kintu ngo cyarakaje Gaddafi bikomeye, yumvaga asuzuguye cyane, niko gufata umwanzuro wo kwihorera akora igitero cya Berlin. Ikindi ngo cyatumye Gaddafi na Libya bategeka kuba bakorera akantu muri Berlin ni ingengabitekerezo yabo yo kurwanya Amerika, cyane ko Gaddafi yivaga nk'umuntu w'umuyobozi uhagarariye mbere na mbere isi ya Cyarabu, kandi akiyumva nk'umuntu ugomba kurwanya bagashaka buhake bo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane muri Amerika. Ndetse ibingibi Gaddafi byatumye afasha abantu bose babaga bafite imitekerereze nk'iyi ngiyi. Ni nayo mpamvu yafashije imitwe myinshi itandukanye ku isi hirya no hino. Gutera abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burayi ngo byari uburyo bwo kugira ngo Gaddafi akwize ku isi yose imindura amatwara za Libya zisakare hose. Ndetse intego nyamukuru yari ukwangiza isura ya Amerika mu mahanga. Gaddafi yifuzaga kandi gukanga uwo bahanganye, kugaragaza ko afite agatuza, berekejwe no kwerekana ko yiteguye gusubiza, haba mu buryo bwa diplomasi, byaba ngombwa bikaba no mu buryo bwa gisirikare. Hari amakuru agaragaza ko igitero cyo muri Berlin cyakurikiwe n'ibitero bindi bigiye bitandukanye byagizwemo uruhare na Libya, birimo icyabereye ku kibuga cy'indege i Roma na Vienna mu mwaka wa 1985 ndetse n'ibindi. Ikindi ngo cyagombaga gusunika Gaddafi gukora igitero cyo mu burengerazuba bwa Berlin ni ukuba Ubudage bwari bugabanyijemo kabiri, kandi ari no mu ntambara y'ubutita. Libya yari mu burasirazuba bw'Ubudage, aho yari yariyunze ku bakomuniste. Kuba rero abantu ba Gaddafi bagaba igitero kubo bafataga nk'abanzi babo icyo gihe bo mu burengerazuba bw'Ubudage, nta byari bitwaye kuri bahabe na gakeya. Kimwe mu bimenyetso byagaragajwe ko ari Libya yakoze akantu mu kabyiniro ko mu Budage mu burengerazuba bwaho bwa Berlin, ngo nuko nanone bumwe mu butumwa ambasade ya Libya yandikiranye no mu biro bya Gaddafi i Tripoli bwagaragazaga uruhare rutaziguye rwa Libya muri kino gitero. Mu ruhererekane rw'ubutumwa bwagiye hanze butangwa, ngo harimo ubwishimira igitero bugira buti igikorwa cyageze ku ntego yacyo. Byari bimaze kuba byari bigiye kwicisha abandi bantu mu gitero cyo kwihorera n'umujinya cy'abanyamerika, ndetse intego yacyo yaje mbere na mbere ari kwica Muammar Gaddafi ubwe, ariyo ntego nyamukuru ya Amerika yihaye. Nibwo havutse hanakomoka icyo bise Operasiyo Canyon, ariyo operasiyo ya mbere yakozwe ku isi hagenzwe intera ndende kurenza izindi zose za Amerika kugeza magingo naya, kuko ingabo za Amerika bakoze urugendo rurerure kurenza izindi zabaye mu mateka y'isi yose. Aha turavuga ibitero byakozwe n'abarwanyi bidakozwe n'amabombe. Tariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1986 nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe bitaga Ronald Reagan yatanze itegeko ry'uko hagabwa igitero kuri Libya. Igipimo cy'iki gitero cyarashwe intego ari ukumena no gutoyaguritsa ahantu habiri honyine. Ahambere hari mu murwa mukuru Tripoli, kandi atari ahabonetse hose, ahubwo ku rugo bwite rwa perezida Muammar Gaddafi, kuko intego yari ukumwica bakihimura Abanyamerika. Ahandi bari burasa amagenzi bakahibasira cyane wari umujyi wa Benghazi. Igitero cyagabwe bahaye oda ingabo zirwanira mugenzi mu kirere za Amerika n'ingabo zirwanira mu mazi z'Abanyamerika. Iki gitero uretse kuba cyari cyagabwe cyategwa bajya ngo bivugane Gaddafi, nyuma yuko yari yabahohoteye muri Berlin mu Budage akica ingabo z'Abanyamerika, bari banapanze ngo batange gasopo ku wundi wese wagambirira kugaba igitero ku ngabo za Amerika aho zirose ku isi. Muri iyo Operasiyo Canyon, uretse no kwangiza urugo rwa Gaddafi, bari banapanze ngo bibasire bikomeye cyane igisirikare cya Libya, harimo nko kwangiza ibibuga by'indege, ibyicaro by'ubutasi, yaba icya Tripoli n'icya Benghazi. Bari banapanze ngo barase banarimbure burundu Babali Azizi ya Barracks. Babali Azizi ya Barracks, aha ni aho Gaddafi yayoboreraga ubwe ibikorwa bya gisirikare akanahatangira amabwiriza. Muri byinshi byarimbuwe harimo na Tripoli International Airport, Benina Air Base, Libya Naval and Radar Facilities. Ibyo bikorwa byose remezo byari byapanzwe ngo babigire umuyonga burundu. Zimwe mu mvugo za Perezida Reagan wa Amerika zamamaye mugenzi no kugeza uyu munsi yivugiye muri amakimbirane, harimo nk'aho yavuze ati: iyo umuturage wacu wese ku isi atewe cyangwa agahohoterwa aho yaba ari hose ku isi bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bubi, tuzabishyura igihe cyose nzaba nkiri perezida. Yanakomeje agira ati: kwirwanaho ntabwo ari uburenganzira bwacu gusa, ahubwo ni inshingano zacu. Reagan nyuma yo guha iki gitero ishingiro avuga ko ari igikorwa cyo kwirwanaho, ndetse anagaragaza ko atari igikorwa cyo gushoza intambara, nibwo ahangaha yahise yohereza abasirikare be adekarara intambara byeruye yamaze kuyiha ishingiro. Iyi Operation Canyon ni operation irimo indege ya US Air Force F-1 bomber yahagurukiye mu Bwongereza. Ikindi ibihugu by'Ubufaransa ndetse na Espagne byo byanze ko Amerika ikoresha ikirere cyabyo muri kino gikorwa. Izi ndege rero byaraziguye cyane ko zagombaga guhaguruka mu Bwongereza zigaca hejuru ya Atlantique. Indege yakoreshejwe muri iyi operation izwi nka General Dynamics F-111 ADVAC. General Dynamics F-111 ADVAC ni indege ubusanzwe yakorewe gutera amabombe, iba itwaye n'abasirikare babiri. Iyi kandi yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 1967.
ni indege yiruka cyane kuko igenda ibirometero 2655 ku isaha. Iyi yaremewe kwinjira ikirere cy'umwanzi ku butumburuke buringaniye kandi ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ubusanzwe igurukira hasi kugira ngo za radari zitayibona. Ni indege yakoreshejwe henshi nko mu ntambara ya Vietnam, intambara yo mu Kigobe yo mu 1991 ndetse no muri Operation Eldorado turi kuvuga kano ka mwanya ndimo ahangamba ganirira. Bivugwa ko mu Bwongereza hateye haturutseyo indege 17 zose, ariko muri iyi operasiyo yose indege za F111 zari 18 zose hamwe. Mvuze ibyo kuko abatarateye baturutse mu Bwongereza bo bahagurukiye mu nyanja Mediterane kandi nabo bafite indege zitanga ubwunganizi za EF111A Raven Electronic Warfare Aircraft biherekejwe n'ibigega by'amavuta y'indege. Indege ya EF111A Raven yo ni umufasha wa F111 bandika fa akarongo kaberamye rimwe eshatu kuko yo akazi kayo si ugutera amabombe, ahubwo yo icyayo ni ukwangizwa na buhanga ry'uwo bahanganye ikayobya za radari, mbese irinda indege ziri butere ibisasu, izitegurira amayira n'umutekano wazo. Iyi EF111A Raven twarwa n'abantu babiri. Iyi yagurutse bwa mbere mu 1975 ariko itangira gukoreshwa mu 1983. Iyi ndege uretse kuba yaragaragaye barasa Gaddafi muri Libya icyo gihe, yanagaragaye mu zindi operation nka Desert Storm yo muri 1991. Iyi ni ya operation yo gutabara Kuwait ubwo yari yatewe na Iraq. Iyi ni ya operation tuzaganiraho yo gutabara Kuwait ubwo yari yatewe na Iraq. Rero ibi bitero bya Amerika kuri Libya byahagurukiraga mu Bwongereza mu bigo bya gisirikare nka RAF Lakenheath ndetse na RAF Upper Hayford. Ibitero by'indege zahagurukiye mu mazi byo byifashishije amato byombi, ndetse ano mato akaba amenyeze n'ibirindiro by'igisirikare cya Amerika azwi nka USS America na USS Coral Sea. Ayo mato yari ari muri Mediterane. Ano mato abagatangaza kuko aba ashobora gukoreshwa nk'ikibuga cy'indege. Barahagurutse batera Libya icyo gihe, ariko igitangaje bakoresha igihe kirekire mu rugendo byatangaje isi yose umunsi wa none kuko byabatwaye amasaha 13 bitewe n'uko ibihugu byinshi byari byanze ko bakoresha ikirere cyabyo bahanyuza indege zabo. Abanyamerika baraje bitwaje za bombe nini zitagira ingano, gusa bari mu nzira bagenda bahuye n'ikibazo cy'uko indege yabo ya F111F bomba yahise iraswa na Libya iri mu kirere cya Mediterane. No muri iyo myaka Libya yari ifite ubwirinzi bwo mu kirere benshi bazi nka anti-air defense. Uwo munsi mu kurasa iyo ndege ya Amerika haguyemo abasirikare babiri b'Abanyamerika bari batwaye iyo ndege, barashya barakongoka. Abo aribo Captain Paul F. Lawrence na Captain Fernando Luis Ribas Dominic. Nubwo Libya yari ifite buno bwirinzi, ariko ntibyabujije ingabo za Amerika nyinshi n'indege zabo kwinjira muri Libya maze zitangira guta ibisasu mu bice by'ingenzi bari bateguye. Nibura Abanyalibiya hagati ya 40 kugera ku 100 barishwe. Muri abo bishwe harimo abasirikare n'abasivile b'Abanyalibiya. Hari n'amakuru yavuzwe ko uwo munsi umukobwa wareragwa na Gaddafi bitaga Hana ko yabongeze yaraguye muri iyo bitero, ariko abandi bakemeza ko yabirokotse, ahubwo nyuma yaje kwiga akavamo umuganga. Kubaho cyangwa gupfa k'uwo mukobwa n'uyu munsi ni ingingo iteza impaka mu baturage benshi ba Libya. Iyi operation y'Abanyamerika yasize yangije mu buryo bukomeye ikoranabuhanga rya radari za Libya, ndetse atwitse indege nyinshi za Libya inasiga irimbuye inzira ya gari ya moshi. Utanibajwe n'ibindiro byaharimbukiye bya gisirikare byasize bisenywe n'ingabo za Amerika uwo munsi zikoresheje ibisasu biremereye barashe mu gihugu cya Libya. Mu gice cy'igipimo cya mbere cy'Abanyamerika cyari umutwe wa Gaddafi. Ese habaye iki kugira ngo uwo munsi nibamwice? Byagenze bite ngo arokoke? Muammar Gaddafi kurokoka iyo operation biterwa n'impamvu zinyuranye zishingiye ku mahirwe. Kuba hari icyo yakoze byihuse yari impamvu ya mbere, ndetse birashoboka ko yari yaburiwe mbere y'uko byose bibaho. Hari amakuru nyuma yaje kuvuga ko Gaddafi yari yamaze kwakira umuburo abwirwa ko agiye kuba yagabwaho igitero, niko ubutasi bwa Amerika bwavuze. Kuba yamenya amakuru ko agiye guterwa mbere byarashobokaga kuko ibi bitero byaratinze bica no mu nzira nyinshi. Mu byibuka yuko ibihugu byinshi by'Uburayi byimanye inzira y'ikirere cyabyo ngo hadacamo indege zijya kwataka Gaddafi zimutera. Rero ni hari kubura igihugu kimwe cyangwa bibiri byamuha amakuru ko agiye guterwa ngo yirwaneho. Ikindi yabonye umwanya uhagije wo kwitegura kuko byari ibitero byafashe umwanya muremure biri mu kirere mbere yuko bigera muri Libya. Uretse n'ibyo ariko byizerwa ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kubera umubano mwiza na Libya zaburiye Gaddafi kubw'igitero kigiye kuba cyamugabwaho yirwanaho. Ikindi hari amakuru yiza avuga ko radari za Libya ubwazo zari zamaze kubona ko indege za Amerika ziri kuza. Ibyo byose byatumye Gaddafi ahunga mbere yuko inzu yari arimo ituritswa. Ubusanzwe Gaddafi yari atuye muri Babari Azizia muri Tripoli. Hari amakuru avuga ko mbere yuko igitero kimugeraho Gaddafi n'umuryango we bahise bahungira, bahise basohoka bacikira mu modoka ya gisivile isanzwe. Ibyo nanone ariko ntibikuraho ko hari abavuga ngo Gaddafi ashobora kuba ataraniriwe ajya kure, ahubwo akajya mu mitamenwa ye yo munsi y'ubutaka mu kuzimu kw'iyi nyubako ya Babari Azizia. Gusa amakuru ahari azwi neza nuko guturitsa iyi nyubako byangije igice cyayo cyo hejuru, byayangije hejuru cyane.
ariko ubuvumo bwo hasi bwayo ntabwo bwagezweho bitewe n'ukuntu bwari bwubatse mu buryo buhambaye. Andi makuru avugwa n'abanyamerika nyuma yo guswata uyu mugambi wabo ni avuga ko ngo n'ubundi batari bagamije kwica Gaddafi no kumunangura, bakavuga ngo igitero cyabo impamvu yari yabazinduye nyamukuru ngo ntabwo yari ukwica Gaddafi ahubwo mugenzi ngo yari impamvu kugira ngo bahoshe banace burundu imigambi y'iterabwoba yari muri Libya. Andi makuru avugwa n'abanyamerika nyuma yo guswata uno mugambi wo kunangura Gaddafi ni amakuru avuga ko mugenzi intego y'abanyamukuru ntabwo yari ukumwica, bagatangaza ko ngo igitero cyo bagabye cyari kigambiriye inyubako zacurirwagamo iterabwoba bityo bitari kwica Muammar Gaddafi. Ibyo bivuze ko byizerwa ko urwego rw'ubutasi rwa CIA rwa Amerika ndetse na Pentagon bari bazi ko Gaddafi ari bube ari muri iyo nzu mu gihe cy'igitero. Iryari ni kimwe, Perezida Muammar Gaddafi icyo gihe yararokotse. Nyuma y'iyi operation izina rya Gaddafi ryarazamutse maze aragenda aratwika koko, arushaho gufatwa nk'ikimenyetso cy'indwanyi yananiye amahanga ndetse ahabwa ikuzo birenzeho. Iyi ni operation yasize amagambo menshi no kutavugwaho rumwe, nk'Abafaransa n'Abataliyani barayinenze cyane ndetse n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye nawo yamagana iki gitero. Gusa igitangaje mboni z'abanyamerika bo bagumye gushimangira ko rwose nta kibazo na kimwe babonaga mu byo bakoze. Bo bashimangiye kenshi ko mu byo bakoze byose nta kibazo na kimwe babonagamo, ahubwo bakivugira ngo byose bakoze cyari igikorwa cyo kurwanya iterabwoba ndetse no gushimangira ubuhangange bwabo mu kugira ubushobozi bwo gutera aho bashaka batitaye ku ntera yaba irimo hagati aho ngaho. Nitwa Junior Giti w'Imana, kora subscribe kuri ino channel yacu tubane umunsi ku munsi. Ndacyari ubwenge buza ubwenge, reka Imana ibandebera icyoroshye. Iyi yari inkuru ya Operasiyo El Dorado Canyon. Ndabakunda cyane, bye bye.